Pemirsa kewentenan ogoh-ogoh sane lolos seleksi ring acara Badung Saka Festival Warsane Mangkin sampun mepajang ring ajeng Balai Budaya Girinata Mandala Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung tur sampun sayagem lomba. Sedurungnya nih, ring tanggal 3 Maret sane lintang, tetiga ogogo saking Sona Pitu Kuta Selatan sampun rau ring Puspem Badung. Raris tanggal 4 Maret Gala Semeng, pitolas ogogo teler rau husan memargi saking mekudang-kudang kecamatan ring Badung. Rau ring genah irike, sawetara ogogo sampun saya gemesola, sawetara sane lianan kantun kebecikang, mawinan rusak selami pemargi sane do. Sekadi pemilet saking kecamatan Petang, proses pengiriman muatan gala sane suwe. Wentan talor ogogo saking Sonasiki, sekadi male karma pralaya karya seket runa kerta santi desa adat kerta, Durga Mahi Sasura, saking seket runa swastika budaya desa adat selat, miwa semara pralaya karya ST Yohana Dharma Kencana desa adat Petang. Saking Sona kalih rau ST Bakti Yohana Abian Semal, miwa ST Atnya Putra Dharma Sabo, Sona 3 rau ST Tunas Remaja Penarungan sani kantun membungkus, Raris ST Dharma Satya Mengwi Tani, miwa ST Yohana Dharma Sesana Mengwi, Sona 4 wenten ST Eka Putra Lukluk, ST Bakti Karya Munggu, tur ST Putra Baruna Pererenan, Sona 5 wenten ST Yohana Wiweke Permai Kerobokan, ST Dharma Winangundalung, miwa ST Eka Dharma Castra Tibu Beneng. Raris saking Sona 6, sampun rau ST Yohana Giri Kute, ST Putra Dharma Jati Kerobokan, miwa ST Buana Tunggal Budi Seminyak. Samian pemilat pacang mesola ngawit tanggal 6 kantos Kutus Maret, ring ajeng Balai Budaya Girinata Mandala Puspem Badung. Kepanggi taler ake kramane rau, antuk ngaksiang keluyan ogogo Badung Saka Festival. Terus sepisanan, kaptiang dado selang limbakang kreativitas yuanane, sepisanan, melestariang tradisi ogogo nyangre nyepi. Indrawan, Bali TV.